Moja vibra. Gen Z Enter Podcast. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Moja vibra. Danas pričamo o tehnologiji. Koliko smo ovisni o tehnologiji, pričat ćemo o gejmanju, pričat ćemo o nosivoj tehnologiji, pričat ćemo o AI. Ali prvo ćemo startati sa gejmanjem, pa idemo sada vidjeti koliko ima iskustva uopće sa igranjem igrica. Leo, mislim da ti imaš najviše. Pa da, ja isto mislim. Ok, reci mi svoj gaming CV. Krenulo je još davne 2008. kad smo dobili PlayStation 2. Ne, još prije smo im dobili PlayStation 2, ali da sam počeo igrati igrice. Mm-hmm. I onda je prešlo na PlayStation, na League of Legends, onda je prešlo na PlayStation 4. I to je to. Koje su igrice bile na dvici? Tekken 5. Opa, ok. Mislim da se zove Richard and Clank, tak nešto. Ok, znam. Ili Rocket and Clank. Rocket and Clank. Da, znam. Ok, i oni plavi onaj CD sa demo igricom. Same. Tamo je bio Tekken. Ne, Tekken sam imao posebno. Dobro, ali tamo je bio Tekken. Ne, zapravo da, nisam imao posebno Tekken. Znači ti si kao igrao sam Tekken, igrao je demo verziju Tekkena. Kupio sam si kasnije full. Tamo je bila 4, ja mislim. Da. Da, ja sam 5 kupio kasnije. Da. Ok. Ja uopće ne znam o čemu vi pričate. Ovo je bilo... Tekken. Doslovno. Ne znam ni šta je Tekken. Tekken je ono kao borbe, slično kao Mortal Kombat, ali okay. kao drugi brand. Ok, da, ne. I ja nisam baš bila u tom. Ja sam igrala FIFA, jer je moj buraz igrao FIFA, pa sam ja bila kolateralna žrtva. Okay. Igrala sam GTA s njim onda isto nekad. San Andreas. Ok, bravo, točno. Valjda. Reći ćemo da je. Dobro. Ali osim toga kao igrice, u smislu ono Sims. Ok, to je... Je li postoje muške i ženske igrice? Pa ne. Ne? Je li misliš da postoje igrice koje pretežno uglavnom igraju žene? Pa da. Ono Farmville, jesi sjećate Farmville-a? Dobro, to su igrali svači roditelji. Da, i to je isto. Candy Crush igraju onak stari ljudi. Ne, ja nisam nikad. Te ono koji zahtijevaju mozak. A kako to zahtijeva mozak? Pa kao ono tražiš ono što spajati, tražiš... Ma da, pa to uopće nije kao da zahtijeva. I vi, u Wii-u sam bila glavna. Just Dance na Wii-u. I imao je onaj tenis. Ok, to su ženski. Ne, nije moje, igrali su i dečki to. To je bilo u igraonicama. Ok, da, jeste išli u igraonice ili to? Klinac bio na rođendane. Barbara, ti kakvoga smo se ti? slažili? Ja, maksimum mog iskustva s igricama je Tetris. Jeste igrali kad na Freevu one igrice i onda imaš Fireboy i Water Girl. Dobro, to je od miniklipa, da, to sam igrao. Dobro, da, to je. Sjećam se zapravo prve igrice koje sam igrao je Super Mario bio kod bake na poslu. Kad je baka radila na jednoj firmi, ona je imala tamo neki komp i on se igrao taj Super Mario kod nje onak imao sam 5 godina. I karte one, to su svi stari ljudi imali na Ja dan danas na predavanju na laptopu izličam Solitaire. A pinball, ona mašina na kompu? To sam isto igrao, da, ali... To je starije. Ali bez veze mi to postao. Ja sam imao Playku dvicu kad sam bio mali, igrao sam isto San Andreas, ali kao što ste imala Just Dance, ja sam imao karaoke. Naravno. I to ono sve verzije karaoke, od rocka do ABBE do... Kak se zvala to smo mi isto igrali kod... Ne. Bilo vam je ono sa instrumentima. Guitar Hero. Isuse, Guitar Hero, tu sam prešla igricu. Znači imali smo onaj keyboard, imali smo gitaru, neko je pjevo. Imao je čak kasnije DJ Hero kao, ali to nisam nikad imao. Mi smo imali u izviđačkim prostorijama Guitar Hero. Ikonično. Pa dobro, pa evo igrala si Guitar Hero. Da, znači, Playka dvica je bila i igrao sam malo i Sims, igrao sam i San Andreas, igrao sam Lara Croft Tomb Raider, ona Legends, ali nisam nikad išao ovo League of Legends, nisam nikad išao u te dubine. World of Warcraft. Ne. To je Fortnite sve kasnije. Ja sam Fortnite ubio. Minecraft sam igrao u srednjoj na mobitel. Ali ništa ozbiljno. Znači, da. Tako da, imamo Lea koji je najiskusniji, Hana koja je taman sredina i Barbara koja je, recimo, beginner level. Ali pričamo samo o igricama kao na kompu.
Pa Ne, upravo ćemo raditi sada, jel postoji razlika između ove na kompu i ove na mobitelu, ili postoji razlika između korisnih i nekorisnih igrica? Jesu li igrice gubitak vremena ili nisu? Što vi mislite? Pa ja mislim da jesu. Ti misliš da jesu? Jer obično onaj ko igra najviše misli da nisu. Ne, pa prestao sam igrat zato što se sjeću loše što igram previše igrice. Da bi se zabavio igrajući igrice, moraš igrati to često da budeš dobar, jer ako nisi dobar i igraš online, svi te ubijaju i svi te gaze. Aha. I onda moraš uložiti neko vrijeme da bi bio uopće ok, a to je onak barem sat, dva, onak dnevno. To je puno. Hano, što ti misliš? Pa ja ne mislim da su gubljenje vremena. Ne mislim da su gubljenje vremena. Ko voli, nek izvoli. Ali da sad je vjerojatno jako zdravo biti zapiljen u taj ekran cijelo vrijeme i buljiti u to, vjerojatno nije zdravo. I pretpostavljam da ljudi imaju da je to jedna od ovisnosti. Mislim, kak smo opsjednuti sa mobitelima i društvenim mrežama i scrollanjem na tome, neko je opsjednut igricama. Ali tipa ja isto izgubim, mislim da ja sebi to pravdam da je intelektualnije malo kad čitam. Ja gubim vrijeme, znaš ti koliko meni ode, ja ti mogu cijeli dan provesti u krevetu čitajući knjigu. Da realno okej, da kao malo nije da igraš igrice nego čitaš, ali opet gubiš, mislim... Izgubio si dan. Izgubio si dan. Samo radiš nešto što mene ispunjava čitati, nekog ispunjava igrati igricu, to je okej. A dobro, kažu čak da su igrice dobre za razvijanje motorike, refleksa i tako tih nekih stvari. Samo što jako puno klinaca ima i sa epilepsijom i to sve zbog tih. I to fakat je istina. Pa kako mislite, kako utječe na mlade i kako utječe uopće na mozak igrice? Ali pozitivno ili negativno? Ali stvari možda i krive nekako odnose i prema nasilju, jer to sve često bude neka debata u društvu kao jesu li igrice krive za sve veće nasilje ili je tu i filmovi i općenito pa rađe više bi rekao filmovi. Nisu sigurno igrice kao prvi krivac. Jer je svugdje sad nasilje. Baš smo totalno, kako se kaže, desentizirani. Da. Pa ne, pa slažem se. Ali dobro, igrice ipak imaju malo drugačiji učinak od filmova i toga jer ti si u tome, ti si engagean na drugačiji malo način. Ti više sudjeluješ nego da samo gledaš. Jer ovdje i gledaš i sudjeluješ. A da, ali u igrice, onak kad uspoređujemo igrice i filmove, imamo što da su filmovi da filmovi znaju biti puno onak krvoločni i puno gori. A ovisi koji filmovi su kao igrice onak... Ragnos i Prado nije krvoločan, ali nije ni Simpson. Ja vam se sjećam jedne igrice i to je moja teta imala na pleki i dan danas se sjećam predobre igrice. Ja sam valjda imala 8 godina, Origami nešto vam je bilo po nekakvom hororcu. Nešto, ne znam šta, ili po istinitom događaju. Uglavnom i ti si, i bilo ti onak krimi, krala su se djeca, otmica. Top, 8 godina? Da, ne, bila sam jako mlada. Bila sam pa kad sam bila mlada, ali je... Igrica mi je baš ostala u onak vividnom sjećanju da mi je bila top. Možda nisam baš imala 8, nadam se da nisam imala 8, da sam bila malo starija. Ali je baš bila dobra i nešto s origamijem je bilo, nešto. I baš mi je ostalo u vividnom sjećanju taj krimi. I zato sam i volim, to se kasnije ispostavilo, mukbangove gdje ljudi pričaju o true crime, bla, bla, bla. Ok. Dobro, ima tih neki koji su malo... Dobro, igrice u obzirom na prije su sad isto dosegle neku drugačiju razinu što se tiče storytellinga i tako neko, to je ipak na drugačiju nekoj razini, ali ja se sjećam možda kao najnasilnija igrica kao mali koji sam igrao Quake Arena 3, jel možda znaš ti koji, to je onako old school igrica gdje gro krvi i slično je kao Call of Duty gdje first person shooter, ali je old school je onako cijela ispixelizirana, baš je, mislim ima i novija verzija. Quake Arena 3. To sam igrao. To je bilo dosta krvoločno, da sam onako pazio jesu li moji doma kad ja to igram, da ne bude kao problem što je krv na ekranu. Nije bio problem. Koliko si ti trošio vremena igrajući igrice? Jedno vrijeme, to kad sam u srednjem bio, tad sam igrao Call of Duty. Tad je znalo biti na dnevnoj... A tad je znalo biti po 3 sata, 4... Ne, kad sam tek LOL krenuo igrat. Prvi srednje, Sjećam se da sam jedan dan onak doslovno od jutra kad sam se probudio do navečer nisam stao igrat. Stao sam za pojest i vratio se igrat. To je bilo, točno se sjećam tog dana. Sjećam se kojeg čempiona sam igrao. Užas.
I čega, koliko dugo si igrao onda LOL? Koliko godina? Da. Igrao sam negdje 4 godine, 3, i onda sam stao i onda sam ga opet počeo igrati prije 4 godine i sad sam opet stao prije 2 godine. I to je to. I to je to, znači To je to. ne vraćaš se. Nema više vraćanja. Ali dobro, mislim, ja isto mislim da nije nužno trošak vremena, ali sve biti ovisi koji ti je cilj. Ali problem je što se ja ne mogu kontrolirati. Ja kad trebam upaliti komp i na kompu mi je Cubase gdje trebam raditi i pokraj toga LOL odmah. Ok, da, naravno. Ne mogu. Onda ga ovako brišem i... Da, to kod mene postavljeno na YouTube-u sa gledanje videa za produkciju ili što bude nešto 10, neki glup intervju, neke zvijezde ili neki talk show, ali opet to onda kažem, pa ovo ti je za posao da vidiš kao. Što je opet samo glupa neka racionalizacija. Ali mislim da u biti samo ovisi koji ti je cilj. Ako ti želiš biti neki gamer, jer mislim, gaming industrija danas vrijedi preko 200 milijardi dolara, što je mislim više nego filmska i glazbena industrija zajedno. Tako da jeste li kad gledali ova natjecanja u gamingu, kako to komentiraš? Jel misliš da bi kad mogao parirati? Ne. Pa to moraš... Pa to se moraš posvetiti kod nekom sportu, doslovno kad si sportaš. Da. Znači, doslovno moraš igrati po cijele dane i od malih nogu, jer ti sad 25 godina kao postaješ, refleksi su ti malo loši i to, mislim, i dalje možeš ti konkurirati, sigurno možeš, ali ne mogu se ja sad, na primjer, ubaciti i za 2-3 godine kao biti među najboljima, nema šanse. Da, ali to budu i ogromne nagrade, tako da, ako želiš biti profić, onda se to isplati, ali puno tu treba i žrtve i truda i rada i ulaganja u toga da To je isto rizik koji sa sportom. Ti možeš trenirati nogomet cijeli život i, ne znam, sa 23 doživjeti neku ozljedu i više ne možeš se baviti time i to ti je onak rizik. Uh-huh. A kada bi rekli da igrice prestaju biti neka razono, da postanu bijeg od stvarnosti, mislite da je to zdravo ili kada je samo razono, da kada preraste u ovisnost? Pa mislim, preraste ovisnost ako to ne radiš umjereno. Ako ti utječe na svakodnevni život, to tipa da ti ne možeš da padaš ispite na faksu, da ne ideš u školu, da ti ostaneš igrati igrice i da ti sad to utječe baš na svakodnevni život aktivno, onda kao da imaš problem, mislim. Mm-hmm. Koji, ne znam, mislim općenito, ali te ovisnosti tak je to... Teško je to definirati meni, jer ja ne mogu uopće sebe zamisliti tipa da imam, ja uvijek za sebe mislim da sam ja ne mislim nikakvu ovisnost mogla imati, ja sam prejaka za bilo kakvu ovisnost. Ali... Ne. Kava? Ne, i to mogu prestati kad god hoću. Kava? Naravno. Apsolutno. Kava? A ne, kava, ali isto mogu, pa prešla bi na maču. Pila bi maču cijelo vrijeme. Ok, a društvene mreže? Sutra ih mogu ugasiti. Da. I mobitel isto. Ok. Ne, malo teže neke stvari, ali bi mogla. Da stvarno sad, kažem, gle, neću, to utječe na moj život i stvarno da budem kao, ne. Misliš da ne utječe sad trenutno nikako ništa od toga na tvoj život? Pa mislim, utječe na moje zdravlje, vjerovatno neke stvari, ali... Ali ne puno. Kao, ok. Dobro mi je u mislim, životu, kažu mlada sam. da narkoman treba doći sam na odvikavanje, na rehabilitaciju, ne da ga drugi pošalje, jer inače neće uspjeti. Tako da ti još si u svojoj denial fazi. Ne, ja sam prošla to, ja sam se pomirala s tim da ja ne bi mogla bez IT. Eto vidiš. Tako da. Radical acceptance. Da, to je to. Da. Ali ok, možda ima nešto i dobro u mobitelima i društvenim mrežama, ali sada problem često koji vidimo sa tehnologijom i sa mobitelima i društvenim mrežama je informiranje. Kako se vi najviše informirate? Koliko se informirate preko klasičnih medija, koliko preko društvenih mreža i je li imate neke sisteme kako pazite na fake news? Levo. Što? Jel se informiraš? Pa, počeo sam zadnje vrijeme pratiti više vijesti i skužio sam da ti na vijestima je samo onak loše, baš samo depresivne stvari. Samo negativa. Samo negativa. Da, i onda kad dođe nešto pozitivno, onda skužim da mi je to dosadno i ne želim uopće ni gledati. Da, pa to je veliki problem, mislim veliki problem, to je taj deformacija društva. Oksimoro neki, gdje kao
želimo da čujemo pozitivne, ali ne zanimaju nas pozitivne stvari. Kao ono što nas na faksu uče, nije vijest kad je pas ugrizao čovjeka, nego kad je čovjek ugrizao psa. Da. Znači, nije nam to zanimljivo. One on one novinarstvo. Pa zato i ono clickbait stvari funkcioniraju, zato jer morate nekako privući pažnju, nije ti zanimljivo ono kao neka prepozitivna vijest. Ali, je li misliš da ima više fake vijesti? Evo, ako si rekao da gledaš više ono, znači tradicionalne. Pa dobro, da, ali većinom vijesti sa društvenih mreža. Ali okej, ja na primjer uopće ne gledam tradicionalne vijesti. Je li misliš da ima više fake vijesti na tradicionalnim medijima ili na društvenim mrežama? Pa na društvenim mrežama. Ok. To je sigurno. Koji misle da je društvena mreža najgora za fake vijesti? Ja. Pa mislim kao trebali bi ovi tradicionalni mediji bi trebali biti ono... Legitimni. Da. Pa mislim, da, radio, televizija je najvjerodostojniji ili tisak. Ne znam, to smo učili na faksu. Radio uživa najveće povjerenje, ali to ne znači... ali ne, mislim da smo mi radili da je ili televizija, da ljudi kao najviše vjeruju televiziji jer vide i slike i sve, pa kao zbog toga. Ne znam, možda lažem. Ali nebitno, ali uglavnom kao učeni smo da bi trebali biti jedan od tih tri medija, znači svako si bira, ok, ja mislim iskreno da je radio, uvijek sam mislila da je radio onak najaktualniji medij i saznaš šta se dogodi u tom trenutku i sve. Ti televiziju ježi ga treba neko napraviti prilog, treba tisak neko isprintati sljedeći dan, to sve, nebitno, ali mislim da su društvene mreže tu danas totalno pomutile granicu. Šta je AI? Pa ti kad na TikToku danas vidiš šta je AI, pa ne bi neke stvari možeš raspoznat. Ali ja sad svaki drugi video koji vidim da su neke vijesti ili nešto sam kao, je li je ovo istina ili nije? I onda idem u komentare i onda sam kao, i fakat sam se par puta našla da ono, ne nije. I ja kao, o moj Bože, ja sam mislila. Baš se malo s glavom ono pojide. Da. Je. A koji mislite da je društvena mreža najgora što se tiče fake newsa? TikTok. A Instagram i TikTok, mislim da je jednako. Dobro, ne znam, nisam na TikToku, ali mislim da je to sve podjednako. Kao jer obje društvene mreže imaju cilj što više pregleda skupiti. Svaka društvena mreža ima to cilj. Pa da, ali kao, i onda te samo... Ali na TikToku ti je više algoritam, kao nemaš toliko utjecaj, ima, ali na Instagramu ti isključivo jako pratim portale koje izbacuju, to će mi se izbacivati. Ako ne, neću ići na onaj Explore, pa ja to nikad. To samo milenijalci, boomeri, vi sa 25 godina koristite. Barbara, što ti misliš? 6. Koja društvena mreža? Koja društvena mreža ima najveći problem sa fake news? Šta ja znam? A vjerojatno TikTok. Mislim, imaju najviše materijala kao... Zapravo svi ste krivi. Face je najbolji. Zato jer kod njih je najstariji su korisnici i oni nisu toliko obrazovani i vjeruju svemu i svačemu. Oni pogotovo padaju na AI. I ono što je kod njih još veći problem što oni onda međusobno dijele i onda čak ne vide ni kao koji pravi izvorni post nego ono kao Slavica je to podijelila pa kao to je istina Dupin šeće ulicom Zagreba. Kao, da. Okay. Ali da, Face u biti ima najviše problema sa fake newsom zato jer nisu toliko medijski pismeni njegovi korisnici. A palo mi je na pamet, samo sam računala kao, ma dobro, to niko ne koristi. Da, meni isto nije palo na pamet. Niko od naših ne koristi, ali u biti Facebook je i dalje dosta popularan i dosta, pogotovo što se tiče tako informiranja, jer svi naši roditelji, tako starija generacija se baš aktivno koriste Facebook i komentira se slike i to sve sa onim sličicama što je nama cringe, zato nismo uopće na tome jer nam je cringe, ali njima je to zapravo cijeli sustav i komunikacije međusobnog odnosa plus informiranja. A on ima, mislim da čak i najmanje regulacija što se tiče AI sadržaja, jer TikTok ti mora kao napisati, ako je AI sadržaj i Instagram je tako to, jer na Instagramu i TikToku su ljudi malo pismeniji i znaju bolje to prepoznati. Ali mislite da treba uvesti medijsku pismenost u škole? Da. Mislim da već kasnimo. Da. Apsolutno. Da. Koje bi top 3 stvari učili na medijskoj pismenosti? Što mislite da su top 3 najveća problema? Ajde ti. Dakle, ja bi učio o traženje izvora, znači da se nauči kako naći izvor vijesti, prepoznavanje
nekakvih nepravilnosti u sadržaju, znači ili u tekstu ako je krivo prevedeno nešto, ako je automatski prevedeno DI, tako to, ili konstrukcije rečenice, tako to da se to nauči i općenito onako kako prepoznat bullying i tako to. Krenuo bi se na bullying. To moje neke 3 točke bile. Koje vama, evo, 2? Pa ne znam, ja bi htjela da ljudi nauče, pogotovo mladi, da nauče onak raspoznat kao koji su vjerodostojni, općenito kad pričamo o medijima, čak ne sadržaj koji, mislim da to je uzročno posljedično i sadržaj koji kao objavljuju, ali uopće o medijima koje prate i koje gledaju kao šta je kvalitetno. Mislim, mi s novinarstvom, nama je novinarstvo u Hrvatskoj, ja kad vidim te portale i te naslove, pa meni da. Osjećam se gluplja nego što jesam. Je, mislim... Ali to oni... To prodaje se, sve ok, klikovi, lajkovi. Kod nas, vani barem imaš ove koji su neka sredina što se tiče clickbaita i kao žutila, ili imaš neka koji su full ozbiljni, imaš ove koji su skroz satira. Kod nas se pokušavaju biti sve, a imaš 4 sve skupa. Tako da, nemaš neki raspon. Da. Nego su svi negdje između. Jesi sigurni da nema neki portal koji govori isključivo ozbiljnije stvari? Ne, mislim, nešto? Ima, ali je li on zastupljen i je li on popularan, je li on korišten? A nije popularan jer nas nema puno. Mislim, to je vani, imaš puno veću publiku. Pa to i govori, imaš veću publiku, imaš više izvora da imaš tako neki veći raspon. Kod nas ipak to malo neko tržište, gdje teško se probiti, teško išta pokrenut, a teško je i da se čitan i teško se održati. A i publika nije educirana, pa... Publika uopće nije educirana. Ljudi kužiš, ti imaš, mi imamo onak ogroman postotak starog stanovništva. Mm-hmm. I to je da, ti ljudi su jadni sa AI-em, sa umjetnom inteligencijom, mislim, meni je pol toga šta izađe sam kao šta se događa i u kojem svijetu mi živimo, a kamoli ljudima koji su stariji i koji nisu imali ništa od toga. I naravno da su malo, da je teško je napraviti onak ući u svačiji, ne znam kako da to uopće opišem, ali uglavnom teško je danas biti informiran. Teško je, problem je i ta demografija publike, jer trebaš zaraditi to, trebaš zaraditi novce, trebaš i platiti novinare, trebaš se držati. A kako se držaš, tako se dobivaš posjeta. Posjete dobivaš tako što napraviš clickbait sadržaj i starije stanovništvo najviše pada na to. Znači, tako ih najlakše, najviše dobiješ i to ti jednostavno jedini isplativ način poslovanja. A ne bih rekao da samo starije stanovništvo pada na clickbait? Uglavnom, ali mi smo sad tipa, to je samo glupi primjer, ali mi smo sad na faksu imali ima neka stranica koja ti kao upišeš ime i prezime osobe ili teme, područje teme, i onda ti izbaci sve aktualne u zadnjih tipa, filtriraš 3 mjeseca članaka. Mm-hmm. I ovi naši na faksu kao stavite Maju Šuput. Znate vi koliko je bilo članaka o Maji Šuput i Šimi? Da. Jer to ljudi, nas to ne zanima. Ja, na primjer, neću iz principa ući u članak kako je clickbait naslov, ali drugi nemaju uopće taj... Pa je, ali drugi ti nemaju uopće taj neki blok i nemaju to nego kao idem vidjeti. Jer doslovno, kako što mi scrollamo TikTokom da dobijemo nešto, on ti tako ide od članka do članka što ga clickbaita i čita. Ma, ali sama količina sadržaja, to nema kako biti kvalitetno, jer oni izbacuju po 300 članaka dnevno na tim portalima. Da. Recite mi kako filtrirate vijesti koje primate? Je li pratite samo određene stranice, ili pratite samo neke provjerljive medije, je li kombinirate različite izvore ili pogledate istu vijest iz različitih izvora, kako Mislim, ja mislim da je nama, mi smo specifični jer smo u toj branši posla. I onda ti kad dođeš na posao, ja znam koje portale otvaram, šta ću otvoriti, gdje ću pogledat kad vidim šta me zanima, o čemu ću pričat. Otvorit ću 4 portala da vidim koje, mislim da pričam o Dinamu, otvorit ću 5 različitih izvora ili 6 i iz toga ću uzeti sve šta mi treba. Inače, ako nema ovdje, ima ovdje, ako nema ovdje, ima i zapravo si na taj način filtriraš, ali ti konstantno, mi smo užasno, mi svaki dan kad dođem na posao, ja sam toliko nabacana informacijama i toliko moram biti aktivna i ažurna i oko toga šta se događa i stalno u krajnju ruku slušaš vijesti, ti slušaš
svaki dan sve svoje vijesti u svojoj šihti, još kad slušaš radio van posla isto, znači ti konstantno imamo svi one notifikacije koje radimo, da ti iskače od veće, Da. No priprema. Leo, ti kako filtriraš Pa ja većinom pratim samo glazbenike. I ne pratim nikakav portal, ja mislim, onak možda jedan što se tiče glazbe, nego pratim svakog glazbenika zasebno, pa znam od njih te vijesti neke. Ništa sad da... A i kad se dogodi nešto u svijetu politike i tako to, ili kad onda popratiš da se... Aha, pa dobro, ako nešto zanima, da, onda ne znam. Ali mislim, to isto nije baš da pročitam neki provjereni članak, nego pogledam video na YouTube-u. Ok, Barbara, ti? Pa ja isto tako ko Hana većinom otvorim više, tipa odem na neke portale, odem svaki dan i onda ako vidim nešto što me baš zanima, što bih htjela znati više. Prvo, ako je svjetska tema, onda odem na neke svjetske medije jer mi je to kao vjerodostojnije od naših i uvijek provjerim na više izvora. Čisto da vidim koje informacije se poklapaju. Koje možda ne. Kužim. Pa ja isto tako više manje. I ne pratim toliko vijesti iz politike i svijeta jer sve je vrlo deprimirajuće, ali kad se nešto dogodi, onda uvijek i pogledam. Ali baš namjerno pogledam što naši kažu, iz kojeg kuta naši to gledaju i svjetske. A evo, recite mi za kraj samo neke savjete kako prepoznat fake news. Mislim, kritički razmišljaj. Kao, pa ne znam, pa mislim... Pa dobro, ali nije nužno toliko ni zdravo razum. Da. Ja bih rekao, provjeri više izvora. Pa da, to je sigurno prvo. Vijest. Pogledaj komentare. Da. Ako se informiraš, aktivno se informiraj. Nemoj se informirati usputno jer tako nećeš ni provjeravati vijesti ni ništa, nego samo ćeš Ali razmišljaj o tome što čitaš. Kao, pročitao si to, pa daj razmisli je li to istina ili nije. Jel bi moglo uopće postoji li logički da je to istina. Dobro, ima dosta nelogičnih stvari koji se zapravo događaju. Ali pitaj druge ljude. Da. Nemaju svi isti For You page i nemaju svi isti način razmišljanja. Da, ali isto pazi koga pitaš. Nemoj pitaj nekog kako koriste Face. Pa pitaj više drugih ljudi. Da, ok, dobro. Dakle, prošli smo za fake news, imamo savjete, dakle, spremni smo informirati se. Hvala ti što si gledao još jednu epizodu našeg podcasta Moja Vibra. Možeš nas naći na YouTube-u, na Spotify-u, Apple Podcast, webu enterzagreb.hr, aplikaciji, radio playeru, jel mi još išta ostalo? Mislim da si sve rekao. Ništa, ok, to je to. Vidimo se, čujemo se u idućoj epizodi. Bok. Bok.